I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video na kanalu. U današnjem videu radit ćemo životnu priču Obito Uchihe, tako da hajde da počnemo. I pre videa bih želeo da kažem, da vam kažem da napišete u komentarima šta još da snimamo od serijala na ovom kanalu, tako da eto. Kada je maturirao na akademiji, bio je smešten u tim koji je predvodio Minato, zajedno sa Rin i Kakashi. Za vreme Junin ispita eliminisan je u trećoj rundi od Mahito Gaja, koga je Kakashi kasnije pobedio i postao Junin. Ljubomoran na njega, Obito je nastavio da vredno trenira i uspeo da postane također Junin. Za vreme trećeg rata time Minato je dodeljena misija da uništi Kanabi most. Vođa tima Minato je Kakashi dao vođstvo dok on ode da pomogne ostalim ninjama na frontu. Dok su išli ka mostu, Rin je kidnapovana, a Kakashi je istakao da je misija na prvom mestu i da prvo nju treba da završe pre spasavanja Rin. Obito je udario Kakashija i rekao: onaj ko prekrši naređenje je ološ, ali onaj ko izda svoje prijatelje je gori od ološa. I potom se razilaze. Kada je Obito našao Rin, stupio je u borbu sa Taiski. Ako ne znate ko je Taiski, to je ninja Junin sela Kamena, tako da U međuvremenu Kakashi menja svoje misli i dolazi taman vreme da spase Obito. U borbi Taiski uništava jedno Kakashijevo oko, a Obito budi svoj Sharingan i ubija Taiski. Potom se njih dvojica suočavaju sa drugim Juninom iz sela Kamen, Kako. I pošto su Obito i Kakashi izbavili Rin, Kako koristi svoju tehniku da obruši pećinu u kojoj se nalazio tim Minato. Dok stijene padaju, Obito se podmeće umjesto Kakashija i stijena pada na cijelu njegovu desnu stranu. Potom Obito moli Rin da njegov Sharingan da Kakashiju kao poklon jer je postao Jonin. Kakashi potom koristi svoj Sharingan i ubije Kakoa. Dolazak novih ninja iz sela Kamena prouzrokovao je da se pećina još jednom obruši, a Kakashi i Rin su primorani da Obita ostave u pećini da bi se izbavili. Na samrti Obito razmišlja o svojim prijateljima i žali se jer nije uspeo da razvije bolje prijateljstvo sa njima. Posle nesreće prilikom spašavanja Rin, Obito je našao ostareli Madara Uchiha. Obito je prvo pomislio da je Madara Shiganami, japanski bog smrti. Ipak Madara je otkrio svoj identitet, ali Obito nije verovao i pokušao je da ode, iako je teško povređen. Madara govori Obitovu da će se ipak vratiti i da će mu stvarno zahvaliti. U nameri da ode, Obito je pomogao klon Zetsua sa spiralnim licem. On mu je također rekao da su Kakashi i Rin u opasnosti. Obito stiže na mesto borbe i otkriva da je Rin namerno naletela na Kakashijev Chidori, kako bi spasila selo. Kao što je Madara rekao, Obito se vratio posle traume koju je doživao. Obito pristaje da pomogne Madari. Madara je kasnije Obito otkrio tajne o mudracu 6 staza, kao i Yin-Yang stilu, Uchiha tajnim tehnikama mudraca 6 puteva. Obito je na neki način razvio mržnju prema Senju klanu i bilo kome povezanom sa njima. Madara je Obitovom razvio plan da ožive desetorepu zvijer pre Madarine smrti. Obito nalazi Nagatoa po Zetsu Madara i Nagatovu dao Rinnegan dok je bio dijete, koji se kod Madare razvijao od Sharingana do Nagato toga nije bio svjestan. Plan je bio da Nagato iskoristi Rinnegan da oživi Madaru i da oni zajedno ožive desetorepu zvijer, dok bi Obito pre oživljavanja Madare obavio potrebne pripreme. I to bi bilo to za ovaj video, nadam se da ste uživali, ako jeste like, share i sub, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!